Kajat benriu kasi, kadai kajat benriu, kabariu spa bah, haki culture. Kumtaru kathan kat asnong, kalong kawe na kithan, kabadon laki so pen I, haka culture, nalor kajing internet, jongka haka mariang. Kawe pat kabakam skang internet kalong bahakan ni kathan, kadon ya kajing ruai yawe, kabaki beriu jongka ni kathan, kipedan kam, da kapasu khot, da kasuruai, ya laki kun. Kani kapelong ya kathan kat asnong pan pau nam bha om tang hari India Henry wasyakeleng kiri kaperthei kidon kumba alphaulai teli kisnong kiba penon kam batle yakane karokom khot hakane kathan. Di ban benek pensa yakane ka culture la prosyang lum jing tip pat la tho hakadul ka kot da usamla yamang stun mau khiu na kasnong kro yaw hiat yakane ka kot ka ba ula tho ula ai keteng ka jing ruai yaw bei yakane ka kot la pan kelaru si atli ki nong wei kata sya ka Hindi pat ka English kendiat akabaya dei bat kanne ka kot une usamla ula tho na du usnan ar hajar khat ter da ka ba ulum jing tip na giro temen kenthe bat sinram hakitu kisnong ba pendan kam ya kanne ka jingruai yaw bei ula pelut ya kisngi kiya anet wat lum jing tip na ki babun ki brio bat kisnong ba penan kam ya kanne ka jingruai yaw bei da shisha ka jing tres tom jong u kala ulong ya kanne ka kot en sapalat pat ba no haka arpho pratarik unopra ar hajar arpho da uba Kevin MLM ngap MLA ka Sora constituency hapo KJP Girls Higher Secondary School Shillong.